ngicela ukuthi sikubambe ukuthi namhla sithe sonke asikhuluma kaVladati but sikhuluma kaNkulunkulu. WakaVladati sikhuluma amapito umndeni wakaVladati. Kodwa amapito esibito kaNkulunkulu sikhuluma kaNkulunkulu. Amen. Ngiphangisa ngakubamba isikhathi bekumneni lokho lebe ngakusho. Asibonge senior bishop. Sibonge kakhulu ukuthi nikhumbule leli jama ukuthi nilendelele konke lehle kakhulu. Siyajabulisa kakhulu nathi siyakhona ukudanisita ukuthi niqhubeke kuyena imisebenzi lenjalo. Amen. Bazalwane ngifuna ukukhuluma mina ukuthi sathi ukuthi libandla libandla umbani umnikati welibandla. Ngifuna ukukhuluma ngubani umnikati welibandla. Asifunzeni ke Matthew 16 verse 14 to 18. Last out thola khona ngibani ifounder yelibandla umbani. Sitawuthola i-answer noma sibe nazo kuze singethuthi kuba ngemvo lengakhulunywa eBhayibheli. Ngoba kukhona tiko letikhulunywa abantu letihle kakhulu but tibe tingakhulunywa eBhayibheli. Kufuna ngesibe ngemqondo silibandla kwekuthi libandla founder walo ngibani. Lo founder welibandla ubese uthuma bani ngobe lothunyiwe akabe founder welibandla. But founder welibandla kuba ngumnikati welibandla. Bese ke lo mnikati welibandla sokuthuma umuntu kwekuthi ayoshumayela kuleli bandla. Angibeke lesingisi ngoba kukhona into bengayithatha la singisini but ngicela kusibeke. Bese ke lo mnikati welibandla sokuthumela umuntu lotambonela leli bandla lakhe. Amen. Qhubeka ufundza baba. Now Matthew 16 verse 13 to 16 to 18. Petro uvuma Jesu. Stop. Jesu esuka lapho waya eBheni eliseduze nelidrobha laseKesariya. Philip lapho Jesu esuka lapho waya eBheni eliseduze nelidrobha Mshewu ukwabili utawukona umeme awumeme. Yesu esuka lapho waya eBheni eliseduze nedolobha laseKesariya Filipi. Lapho afike wabuta abafundi bakhe wathi, bantu bathi indodana yemuntu ingubani? Bamphendula bathi, labanye bathi inguJohane uMbhaphatisi, labanye bathi ingu-Elijah, kanti labanye bathi inguJeremiya noma ingulomunye nje webaprofeti. Wababuta wathi, nineke nithi ngingubani? Simon Petro waphendula wathi, unguKristu indodana yaNkulunkulu lophilayo. Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon waJohane, ngoba lokho awubakwembulelwa ngumuntu kepha nguBaba losezulwini. Nami ke ngithi unguPetro, etikwaleli dwala ngiyawulakha libandla lami, nemandla ekufa angeke alehlule. Phendula uthi ziva labanye bathi wena umbani ukuthi kakude bona labafundi bakhe lakabafundisi phatha abamanje ukuthi wakhamba nemvoto yambulelela ukuthi lona nguKristu indodana yaNkulunkulu. Lokusho ukuthi wena uNkulunkulu
ukukhetha isonto is very simple. Kuya ngathi ufuna. Mina nje mangifuna ukukhetha isonto. Ngikhethe isonto leNational Christ. Mina sizathu esingakhokha esontweni. Ngakhokha ukuthi akushuyela Christ. Noma ngakuhle kangakanani, noma ngakuhlethela kangakanani, ngingakhokha ukuthi akushuyela Christ. Kude lokunye ngoda lo. Pheze ngqine ngale magama na. Live la Mungu. Okay, angeke. Lo founder nelibabu yeliba. Une constitution yakhe. Une guideline yakhe yale libala lo founder wale libala. Mina nje I'm submitted to the Church of Jesus Christ. I-constitution leyilandzelako ngibuka ngifundza lokuthi Jesu wathi ngoba constitution bafundisi bobishobala sometimes akasifeki akuthembisa tethembiso ukuthi masenjena kutaba nje baba nje but mase kumele afulfile le tethembiso tabo ayathi kuphula bona but the constitution lesihamba ngayo kude longayiphula imile kude longayiguqula silandzela yona. My brother, to be a pastor akusilolifa. To be a pastor akusilolifa. Kuba ngupastor it's a calling. Kuba ngupastor lubito. Lubito lutakusastena labafundisi laba. Bonke sebajikele kusele wedwa ehlane. Bahlelisa ngabo usehlane wedwa. But you're calling from God. Noma ngabe le thuku seyilele phansi seyibunile. But the calling from God. Utamisa imvula yakhe God. Utamisa the Holy Spirit God. Lelishumela malishuma. Litawushuma ngemandla. Lidonsa abantu labane the calling from God. The grace from God. Ngoba abantu bayajika abantu. Bayajika abantu my brother. Bayajika abantu. Never trust abantu. But trust your God. Lokubitile. Themba lokubitile. And today, bantu bakulandzela ukuthi unamalini, uhamba ngemoto lenjani, ube lapha kangakanani. Abakulandzeli ngobe you are preaching the word of God. Bakulandzela ngobe unani. Lethi khona lethi bafundisi lamala. Noma ungabajabulisa kangakanani, once bakhamisa lokhu bakhamisa omunye labantu kodwa abajabulisa kakhulu bashiya umndlu. La emhlabeni lifa abantu laba wena couple. Bayalintshintsha lifa bakanika lifa nomhlabathi la. Ukhambela umhla longuno kunabo bathathe lelifa. Banikete lo muntu. Okay, ngiyakhuluma nabo bese ngihlala phansi. Oh, la labathathako babese umathibela nje alababe nje. Ngicela ngithathe mina ngifuna umuntu makathatha mina. Athi usuthi ngifuna khona ukumela ekuphini. Ngoba wathi ngiyaba ukuthi uthinte kaMkhulu lemali. Lele ngilava ngayo ngakela kubi. Ngokuchazela umchazelo sisithe. Ngoba nalabafarisi mina banzima abafarisi. Umfarisi naluhlobo lolenda ngathi ngakuwe, but bese kukhamba lokunye phindze ngala ngimfarisi lo ngimzenzisi. Never usonzele umfarisi kwakho. Ngikwayo ungamsonzele umfarisi. Ecele ngwa. Uma khona umfarisi
And then cover that gets a big cover. Cover started pink, must figure like one. Master pink, a lot of pink, but Babanja, Mala Share, man, when Danja, Sachi Jasai Arabi. Must figure Arabia, history of Yatiana. Babe Jabin, Besagate Balance. Umasabete Balance, Sababa Nani, Laga Flaga, Baba name Balance. Wabita Tamungu is good. Slinger to Balis, Mugasha, Slinger to Flaga. Locos to an amnade to Nome, Umatiche, the leaf for Sandy Bampi, the Lava, and now just Kuma believe. Yabegi, Samana, the Wende, Gabalina. We often come the Lomuyan as well for Loneman, but that's a for Vanilla, I'm saying, Unama is called. Woman with food it's a gift from God. Woman with food it's a gift from never trust these people. Never trust these people. Understanding you would not see the essay, as Bafundis, Situyon, what